Şaşirik şair şattanga Ağızqa sapattanga Dağlarda soğuk değmesin, nardan ötüp canaydı. Yarım doldu kalmasın, o boşa takandı gümüş kağayı. Silsilin ana bor burun ze, boşa gerçindim seni baray, yeri giyen kalın alın. Benim daray, gerçi gün alarsın, olsun şairlardan dalayı. Ömrümün öpür kızını ol, balam seni öz balamday bağayı. Heriflerdi rahattan hızmatıp, üydöy taşlar iyiliktir bağırgan, mezgilde canımsın düzakkan, meygilige batpay alıp atkan, oşol dayra, orkuştagan tarattın, padişası aşrağı kalgan. Oşolunun başta elimiz, oy, aşkindi doğmaktur, çırak saptari. Ağemdege ben eminen akburun tartkan çaçlara, Kudayım verilen ömrünün tadından kapsa. Урматтуу коноктор, урматтуу калың журт, бул жака ашкем менен үзөңгүлөш кошо жүргөн, майрамга барса майрамга, сайранга барса сайранга барып жүргөн Туулганбай атабызды чакыруу менен ага кошо ашкемин өзүнүн уулундай болуп калган Абдулда Нуралиев агабызды чакырып, бул жака чыгарып коюуга уруксат этиңиздер. Arka jakta turuңuz, aşken aytkan sözdüň uguňuz. Aldy jaktan eldergen aytyla bersin sırыбыз. Suyunçu halkın suyunçu, 80'in gözü vardan ötkörgön akınlardın içinden aşken boldu birinci. Gece 8. Mart gününe aşke 80'din çıktın kırına. Tangal baska çara dök tabikattın sırına. Avcıoğlu kazakınsın ayal candığın akınsın kanday deysin unuma. Men dağı kutluktap geldim atanda, keçe ayıldan canı gelgende, aşıka gerçitip jürdün canında, akaktay sözdün üyrettün, etegindi karmatıp, eçen jaka büylöntün, artisten şul bir iştep, arıstanım aşke bir göstün. Battu aşken, өлkөбүздүн миңдеген улуттук көркөмүнө ырыс боздору, сизги бүгүнкү күндө кыргыз элинин урмат сыйына арзыган улуттук маданияттын көрүнүктүү атуулу катары билет, урматтайт.
Aytan Yiğit Bey, Taşkent'e olman, sağlam oluşman ben bir tane prezidenti bilmeyim. Bir tane Bakanlık Komitesi sekreteri bilmeyim. Vesinirde olsa ben yaşlı gidelim. Benim dövüşümüzü el kattı orada. Kırgızlar 930 bin bolup kalıp ayardan kaldı şu gezdiği yaşlar. İkiden kattan satmaya geldi bizim olursa gelgen hoşunda. Kırgızistan'ın öğretisi. 60. yılların başında hürmetli zanatdaşlar, narından salamgat yazılan Kırgız bolgan emes. Birinciden üçüncü oturgan Kırgız kızlarının atынан Tatar kızı dengemizge bir tasımlık boyun etmeli. Uşul gezip gelgeni Taşkent'in jakasın bir geteleksiz. Böyle doğru satımların altından yetişken yoksuz. Yılın yapmadan yok. Kırgız Respublikası'nın elçisi, Kırgız Respublikası'nın Manastır Bilimlisi Aşırarı Aygariyev Ataboz'un 80 yıllık torpolu toyuna hoş geldiniz. Hurmatlı ağabey durganlar, men oylayım, şu Kırgız elinin akımlık ölürü, bu Kırgız eli jaralgan bile başa jaralganlar. Bugün Anakoviç termeldine tuğanlar aymıştı suygan eylerde. Bugün kalanın içi termeldi baykasan konsertti suygan eylerde. Bilgesten Osmanlı'dan bakandan, okeyen kökmen ataldan. Kararın botol balanıp kağlağında yataldan. Oy verdiğinde solokta oruslar gözle yaşaldan. Kopyanın kıstı görgönde tortu kuştay yasandan. Akındığa verdiği gönlüm men aşırı alın atamdan. Men бүгүн мынтип ойлоп отурсам, ошол 5 миллиондон ашкан элдин эң бир бактылуу адамы Ашыралы Айдарбек экен. Кол чапыңызды. Сизге көз тийбесин ашке. 5 миллион элдин ичинде отуруп, мына бүгүн караңызчы. Шунча элдин бардыгы сиздин өнөрүңүздү, сизди көрөйүн деп келдим. Життин гүлсүн болсоң, жибектин гүлүнүн болсоң, айтылган сөздүн маңызына жакшылай жигит ойлонсоң. Arıstan akın atalı var.
jaz eken. 80'ge yaşı gelse da sevgini görse kıldığında sezini dalil yaşı eken. Kazak benim Kırgızstan kadını singen mınçalık karacak dedi Ategen. Osman'ın menen bir cürüm oğuktur dabdan kalgan. Özünde yaşlı aslıdan akından mınca bak kalgan. Giyin Uğur Mırza olganda urgaçın attı bağrısın uzatıp yürüp vazaldan. Kıyımda polis baratsa kıldırıp göstün yaşlandan. Urmatlı örmenen koşu törölgön, ırıska jurtu bölөнгөн, söz sıylagan, söz kadırlagan kadırman kalayık, taşkınlagan dayramına, толқындары тоғырылып сайралатпай ағылған, ташқынынан тоғырылап шалқылдаған шағылған, толқығанда зоғалар бұратып, теректерде дарақтарды құлатып, үйдей таштар үймек бөліп ағылған, мезгілінде жарым сөзді жаратқан, мейкіндікке бақпай арқалатқан, ошол дайра орғыштаған таланттың падышасы ашық аралы қалған. Анан ошол Айтыш фондунун негиздөөчүсү Садык Шернияз азыр учурда Москвада жүрөт. Ошол жактан бүгүн учуп келе албай калды. Ошол жактан кат жазып жөнөттү эле. Ошол Садык Шернияздын катын окуп берип коюуга уруксат этиңиздер. Урматтуу Ашке, сиз улуу өнөрдүн тизгинин кое бербей, турмуш туңгуюгун бийик талантыңыз менен жарып өттүңүз. Siz salgan ошол чейил жолдон өзүңүз таптап өстүргөн Айтыш фондунун жаш өкмөтүндөрү изиңизди өчүрбөй төкмөлүк өнөрдү андан ары улантып кетери талашсыз. Билгендерге ширелүү дарак картайбайт, ал кулун бою көркүнөн кетпей дүрдөп турат. Демек сиздин бүгүнкү кутман урак 80 жашыңызды жаңы өмүрдүн башталышы деп билем. Өткөн өмүрүңүздөгү мээнеттүү күндөр бүгүн дөөрөттүү күндөргө ширелип, чын денсаулыкта узак өмүр сүрүңүз. Терең урматы менен Айтыш фондунун негиздөөчүсү Садык Шернияз. Урматтуу Ашырабада, сизди Айтыш студиясынан ушундай эле Ачекей Токтарбактуу журналисттердин токтолууга уруксат этиңиз. Сиздей залдар сөздүн бербейтин акагын көйнөштүрүп берген түрүү уламыш айланган адамга замандаш болгонубузга кубанычтабыз, ыраазыбыз. Сиздин 80 жаш окуу тоюңуз кут болсун, оорубаңыз, көп жашаңыз. Кол чабууларыңызга арзыган акындардын ичинен ушул жанагы Аалы деген жигитти уктуңуздар го, ошонун бир сабы эсиме түшүп атат. Албан коомдун ичинен Айтышкон болсо атасы Адаби Кулук Калемгер Айтыш фильм дегендер алардын бала чакасы да бар. Ансыларындай рахмат. Ушундай бир жакшынакай нерсе уланып, мен замандын оңолоруна ишенип калдым. Эмне үчүн? Дооронбек Садыбаев агабызды көрдүңүздөр. Акындын бутуна депутат чөгөлөп барган заман келди, бул оңолобуз.
serindin, oyuncu akın ölçe bülmögün. Akın menen ölçünü kaybeste kırgız süymögün. Karpuzda boyun boyup barganda, badanca gidip karnıdı boyunda, ertecekende kempirin çamdan sündürün. Yeni düşündürdü yaşbazlar, boşan törpölüp kanday tilmenin. Yaşasa bütkün dünya kırgızka bütkün dilmenin. Yaş edik şair şattanga Ağızga sapattanga Kıymıldak poyuz